Kani kadai kadu dashin Meghalaya bang ipidang so bahai pi baro shikatup kubor mentaka janmiat shaban paj kubor bubnya ngipet chwai kimat bekongsan. Yoklum ka KHASI shipo point Papua kelut tingka naga professional tax sedang benai leber hadut nai nur ahaja afsan. Ong CEM ka KHASI uba Winston Tony Lingdo bala ai ya kalai teli ki trading license caki bar jalan adu benai leber ahaja afsan. Ya trailang kinong rep benar bat karbi ban ot ya kubah lepangap kum kendak jong ka jingwan pai ka syong sup syong sain hadian ka jingnya kerja. Wan pai yeng unong elam ke NSCN IM ubala kendai puai snem kerta u tun galeng muiva hadian sanpo snem. But ayu Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh ya keburom kekedan Lieutenant Colonel Shah u nong elekai kawang Javelin u bapa u Niraj Chopra. Minta ginya kemi iki kubo bobnya ha kejela. Aga dorbat senrai jong KHASI Hills Autonomous District Council dan ke KHADC ka Executive Committee kala pentip bagi Council kelayo lom haduk komba shipo point Papua kelur tingka nak professional tax nado ubnai leber haduk ubnai nailur ahaja apsan. Ke MDC ke penurslai Kongres Mary Karpuri ilapan ya ke jingtho ke basai halor ke pisa belayo lom naduk ke por bagi bor senca bertamai kelas sedang menteri kam. Executive member bepet ya ke finance uba asai borlang warba ula ong ba kajing yok lum pisa kalong nyopusan poin kendai penriu lak tingka hau benai leber hadu yayong kabala kieu syaka shipo poin Papua kelut tingka hau benai nailur ka isi kala pentikena ru ya ka yeng bahkan bu jingken tikena bat ban penbah ya ka rukom trikam ka jongka ataupun kehidupan kalau siko kalau nyok sangat ndai kerja ndai sekolah dan share dengan jenis yang konkret format nang telah akses jadi baru kita profesional senang makan long selesai so si penong boros kita akan kita format kena nang akses ya diberikan skill yang profesionalitas. Andai last day aku kamu tempat syai kita, andang asesmen terbuka, dan share dengan jenis dan konkret format. Atau bila asesmen, nang bagi jenis yang profesionalitas, nang syikmat, dan lombek ke syai kebakuan. Chief Executive Member ke KHADC uba Winston Tony Lingdo mentagasngi ulah pentip bagi Council keladap ban ai trading license segi kat laingut ki barjela nadu ubnai leber ahja apusan. Kam tam nak benta ki kam khayi ki bagi traisnong kim tre ban penyat bakentup ya kedukan di juti kabadon hayaudo. Uba Winston ulah benrap ba ka laju kam ai lat syuai ki traisnong bat bagi Council haduk menta keladap ban pentamai haduk Syihajar sauspa nyopulai teli ki license bat keladap ban airu hadian san hajar laispa nyopusan teli ki license. Trading license lalu mulai March ini dicek create ba issue trading license bat jaga juga ini dari kelengkar. Apa begini kata aku mau tentang try dulu tentang trading license atau dalam Andai ini kalau terbaik di tiba, tidak bagus. Belum jenis bagus, but tidak tiba. Cap dia di bawah joki lipat importance dari lipat gems bagi di cap dia tender. Di base hak order di video di tempat antri related tender base trading license. Kata tadi di pensum rumah kita tahu order. Dalam tahu order bercumpi kedai lainnya, yang lainnya. Dalam kedai rumah yang rumah. Dalam kedai sistem, dalam apa sistem, kemudian subject to renewal based on the work order of the video.
dekot ke kabinet Timothy di Shira ulakan tok persya MP keseng Kongres Saleng Sangma halor kajing pensngau ya kajing dawa ke bumi halor kajing penyar ya ke lentirel Hagaru Hills Ushira ulaong ba usangma syamkran AA halor kani kamat akapo ba ubat kum MLA ba ulaong ba kajing dawa jong umenta kalong kum kajing pertu ya ke kam kabalas dang daki wei kinong elam ulapan sengoru ba undang yai pej perman halo ka jingeda ya ke kendau ke siap jong kinong shongshnong ha ke constituency ke jong u kat ba ula kubur ya ke jingdon ki kam khai pateng ki belaya ai jingbet shaki bre ki bam dai ki trai jela. There are many benefits. You say you can just imagine what are the benefits. Say 4 people say they collect these jungle vegetables, they bring it to Guwahati, sell it and go back. Their to and fro journey, the cost of their fare for railway is only 60 rupees. How cheap it is. But if you come by bus, you have to spend 300 rupees. Now, other MLAs also, they want the extensions of railway line to their constituency, even to southernmost place like Bakmara. They want a railway connection. It is easy, not very difficult. People are conscious in my area. They don't allow any, what is called implant. They don't allow any non-tribal to settle inside, to get land. Yeah? There are many non-tribals doing business. That's a different thing. Ha kasungi beningkong jong kedobat lang ke KHASI, KMDC ha kaliang persya kila keno ya ke executive committee ke belalam da keseng VPP ke balapan klem rain ya professional tax officer lo ka jing penmi ya ke jing pentip syaki dukan kum ka jing syap tieng UEM bepej ya ke finance uba cyber ling warba ula ong ba kene ka jingja kamdei ke beladon jing temu kat ba UCM uba Winston Tony lingdo opat ula pensyai bakinie ki jing pentip ki dei ki blapha na do kapor ba udang bat kum unong kmi besipor lani caretaker ya ke kam CEM berulah kentaj ba ka jing pelat ya ke kerteng jong officer kum ba kalami ha ki rensan social media kam dei ke bala penmi da ki nong trei jong ke isi balik pa kumbala don bagi sebenarnya dari number kalau pengerti itu di social media si what you know why don't yo ya notice one seal ya to ba kumbaga ang yung pinag tapos kita ang sunod ang proper assessment na kabantara cumbano kibahap ang siya at nakadaw na kayo nakaliyan yung isi ng mga kabalo na yung kamarata na karadyo ka man ba nakakaray kani o punong iyak dapat marusan bang ni kita kicing ko panihihin kami kita pangangit ba kung mga ang ipinlo mo niya, malay mo na ikili, ikikongkret, isi, grabe, nakapaganda, malay, proper assessment. Kata, kachingli, malay nanti, akong kaya po ang mga mata, kalamitsyo, manisya. Kasungi beningkong jong dorbat telang ke KHASI Hills Autonomous District Council da kawai ke sur ke persya ya ka MOEFCC Office Memorandum badangshan jong ke soka pedeng ke ba jingbet banti ya uranium bat kiwei ki marpo khandau klem da don kanu ke jing pensngau pat ba UCM uba Winston Tony Lingdo ula wanra ya ke resolution ban kentu ya ke ministry ban pelat ya ki jaka ki bahap apo ke jingkmi jong ke KHADC na ke office memorandum unong elam ke liang persya uba Tito Starwell Khan ula ai jing kersan lo ke ne ke benta bat ula ai jingmut ban wengno ya ke memorandum habaro ke wei ke jela whereas the said memorandum is perceived as an infringement on the old age custom and tradition of the indigenous tribal communities and viewed as an encroachment upon an ancestral homeland to exploit our land and resources without our consent, thereby exposing our people and environment to great health and ecological hazard. Kum kadak ban penpau ya kejingi teli kinong rep penar na lapangap West Giant Hills kilayo ya kejingi rap na kinong rep karbi ban ot ya ukuba jongki
Kebalong kedak jong kejing kermen jong kejing wan pai haka syongsuk songsan hadian kejing kulmar ke bedangshan. Tung ini kami halor kini ke kubor. Kalau pengat kelas tambiang ya kejing ot keba jong ki minta kesengi hadian kejing penbaik bandan kejing suk jingsan bat kesenong pamajan kata kesenong tapat. Ya kini kejing ot keba la sendan lang dagi seng halang na West Giant Hills bakentop ya ka JSU FKJGP KSU ban kesenjuk ki wahesh nong rijantia hapo kejing alam jong ka Joint Action Committee lambat ki nong song jong ka ilaka Shivyang Mentang. Ngila laban solve learning ngila yo kani ka solution manta hi ka singi khantam bagi te ki perlok jongi nang te na po karbi kila sedang bal snuthu kani ka jing na mar ka jing koridor hi jong khau kuba ka bagalong ka jing im jadi ngim yo khau kuba ka mur ngila baniap kala long lepang bala iap te da ka jing keren kala po ka mi ka jing keren ha ba DC jong ka karbi ang long ngila simkhia kani kam ngila yo ban keren ba Pada mentah kesini kalau pendepro ya ke agreement kidan ki kandan hagi kandan nginam itu ane namar kidan ki ban ngahap ya pe ngahap ya wat te ya ke ba mentah syo kadon ka jingsingan balo sal singiro ngena katkum lagi nongelam jangka law and order leni ki ba pe ndu SP baru ADC baru DC hero kumjo jangka West Gentia kila ai ka assuran bakal long simani ki pa iba te mentah kesini li bang liok sedang ban ot yu kuba ban kermen ban liang jong district commission both side West Karbi Anglong district bat ka West Giant district bakin dangai tristom ban treilang khanang bangila ban yo ban khai yu nu so jong gi jinjar namar bleng ong ta so jong jinjar mar bro si sinem gini nong Karbi kili tristom ban thung kene gari livelihood jongki khon jongki cuma dulu dang miok ban ot yang nuk ba ka ban jia ya ke jinggap tangan lagi ke tuan syuk jinggap tangan ya ke sinong ki officer na ka district haringkat ki pulit na ka jala Meghalaya bat Assam ki lalong ki balak khare ban pentikna bandan ka syongsuk syongsngan kajing la ban pendong biang ya kajing ot keba kala bud bat da kajing ya kranya suk kabalaya shimenta da deputy commissioner u Abhinav Kumar Singh baru SP u Jakpal Singh Dhano lambat ki officer na West Karbi Anglong district. Today we had a negotiated settlement with the Karbi side. Both sides they have shown utmost prudency in to arrive at a settlement. So it's our hope, it's our wish, and it will be our quest that it remains peaceful. See, it is a fact that unfortunately one person has lost life. It is immaterial whether that person is from which ethnicity. So law will take its own course. We will identify and we will arrest those who were involved. Uwahesh nong kalapangap uday mon miling do ulapan pau ya kejing sungu ya kasor karjala banyak ki officer na ka district ki balala ban penyat bet ya kejing ot keba katba USP Dhano ulapan tikna ya kejing shingan jong kinong song shnong kidukhat jong ka Joint Action Committee ru kila kentu ya ka GHADC banyandai ka hok jong kinong song shnong keba nongkong hi mena step nagaleng jong ikum kai isisnong ha kejing yalam mi SP magistrate jongi yele jong ya kane ka meeting ka bakatiat hangte ha BOP khanduli kajing ya kran yang ne kalon ka don katto kan ne ki banta ki ba nak banta ka songsuk songsan bat ka snong tapat Karbi bat mangiki nong song lapangam te ha kajing ya dai bat kine ki kendon ngasnga ba kalong ka badai yangi bangin long ki ba husiar kham tam na ki kam snew pala dadai ha ganu ka banta ngihab ban ni trilang ngihab ban ni panbait lang khnang ban yo ban le iginu ki kam ki badon kam na ka banta ka imlang ka salang bat khnang ban yo ban songsuk songsan na ka banta ka imlang salang ngidai ban ya trilang bat ka snong tapan kinong yalam jong ka snong ban mangikum kinong lapang apa kejo kepa henden kesngi ka West Giant Hills district kala pentip babaro ka jingalam jong menteri ramba ka jella ukondat sangma bat ka KAAC ya kijing ban ot yu kuba lala ban pinbet ha ka jingsuk lapha ikipulit bat ki magister kat badan ka ban pinne ya ka jingsuk ban pintiknai ka jingsngai bat ban pelat na kinu kijing plumar na kani ka ayong ot Keyboard penyat district Kilayaro yang kinong song na kabanta ka jing Aisha bat ka jing atrelang ka jongki ka balayarap iki banwan ra penbet ya ki jing klumar da kapasuk
Bureau Report, DD News, Meghalaya. Ka Nik Samso Garo Community Organisation ke lapan rem ya ka jing penslam ya ki projek berkongsan jong ke sorkar ke lengki benta jong ke Garo Hills da ka bekeno ya ka jing bam trei hok jong ki kontraktor kan ni ka ken hun ke dawa ban wengno ya ki kontrak ki bam trei kam bah bat ban IT pat ya ki shagi company ki bubiang ki kam penroi ki ba kongsan kom ka jing tei ki college ki departmental building ki surok bat ki projek ka tenat kam jong kai perthei ki dang sa teng menta lasan senam Kebelah kata ia keroi kepar bat ia kejing mentoi jong kipat ba. Ka Captain Williamson Sangma State University Tura mentaga sengi gala pelong ia kejing elang ka basisngi halo ka Indigenous Knowledge System Sustainable Future kebelah bay tingkah daga Chief Minister Special Grant Fund. Vice Chancellor Dr. Vasanthi Vijay Kumar ula banjur halo kejing donkam man penne ia kejing start tenrai. Dr. Budhi Sankuparani ubelong Associate Professor ha Tata Institute of Social Science ula pensyai halo kirukom perkhat jengai bak kejing kenkor ya kejing start ha kirukom beper. As we stand here today, we are reminded of the need for that particular line, especially the domain of academics. So one of the things that we consider very critical in the production of the knowledge system in terms of a framework. Indigenous societies hold within them knowledge that can guide us through these journeys. The world must expand. Right, ready? 3, 2, 1. Let's go. Right, ready? Especially the domain of education that will help all of us, help people to move from a state of ignorance to a state of knowledge. Over the years, with the explosion of science, especially in the 16th century, this simple idea of a movement towards ignorance to knowledge was a little bit transformed, a movement from doubt to certainty. And it's from this kind of understanding that was born the idea of science. And many of us, basically the science and the social science, both natural and the social, have our fundamental premise grounded on this idea of an attempt to frame an educational system that will allow students to begin with doubt and then to move to a greater degree of certainty over a period of time. Menteri Ketenat Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Ubak Methodius Dekar mentaga sengi ulah peli perda ya kamala berthamai jong ke Saint Xavier High Secondary School nong Stone. Belabay tingkah lengba ke agensi na Spain ke Manos Unidas. Bishop Wilbert Marwen batu Principal Father Rolandus Lingdo kiledon lang hakani ke sengi agaba Ubak Methodius Dekar ulah peli perda yo mau nongrim bat ulah ot ribbon ru ya kene kamala school berthamai. Sebawan sana sekmat, te kerteng jeng hero dombet sunai. Kaseng FKGGP berki area unit kelai kenduk yau executive engineer jong PWD road hanong ston kom shi benta ban pensngau ya kejing sngau khia ha ka be dei ba kejing pentrei thumur ya ka surok lingba ka skim PMGSY nadu ka nong klau berki shadu dolun kaseng kala dawa ban le AA Mardor bat ha ka juk kapor kala kenturu yau engineer ban pentikna ban pentrei tikna ya ka surok Hadin kerjanya kenduk lang executive engineer ulah kular ya kedekot jong ke FKGGP ba un salit jurip hi dalade ya kene ke surok ba un sa shem ya kilat ba don kam ha ka be dei bat kene ke benta. Balap, parjing trei, kalong sya ke batoti. Menurut kata, kaseng lalek bani kenduk menta kasmi. Akmat jong executive engineer jong ka pilu di road division nong stoy bat harikat ajing don lang jong isar FDU bat alor kata ka benta kaseng klabu ajing ujor abadai bat kate ajing tei kate ka surok bat nakaliang jong tei executive engineer
lakular ban simkia ya ketika kam bat ban udlek ban instek biang na bentak te jing tray habedai bat kate ka PMGSY3 ke biang banong klau berki umdulun Ka Office Jong Development Commissioner Handicrafts Shillong kala pelong ya ka awareness workshop ba shisngi halok scheme jongka bakentup ya ka e-commerce gem portal GST bat ka research and development initiatives ha multipurpose hall DC office Mausawa East and West KHASI district ab ajingkran ka deputy commissioner ikong Anita Karpor ila kentu ya kinong traikti jong ka than ban pendon kam tikna ya ka kabuk sial jongki khnang ban pentebet ban penya yawi ki mar jongki bat ban yo ya ka jing kershan na ka sorka ngakan tu i very i artisan ini ki ba ki bashna jishna daka kti ba pin shirye kali ka kabu ba pin wat tip lum tip kumno banang penhai kita ki jishna jompi dapila dapshna kumno ba pin register Kenang bapin negyo kalat bandi ya kita ki tiap pi bapishna na pisu pikan kumno ban register ya ladi bandem la banyo ikiskits ki baper baka ai ni ko office jong DC handicraft ya kini ki artisans barokat ki pun hakiski tambalasi ngin batip sap kumno ban apply ya kita kiski mentang in pai shiki khubor na ka than shtei lami ngi ka jingwan pai yeng ka bansa kan ma ha ukrul ha ka ba u thun galeng muiwa atu ke lonser jong ke NSCN GPRN ulawan pai shiki snong ka ba u shong sa hadien san post nam kenti Yau ni nong elam jong kinaga uladap khandai puis nem kerta lap yang ngobha dagi patba hamadan tangkul long ka jinglek umuiwa ha ka snong somdal ka belong ka jaka balakha yu u ka long ka sien ka bening kong e bo net pai na do ba ulami ban yaso bat ka NSCN hakisnem ka khandai spa an ropo ka belong ka klip mat ka besngo kumen na ka benta kinaga hapo tangkul Please be seated. Thank you so much for your wonderful cooperation. Mentapat ngini khmi eki khubor hakari Katanat Civil Aviation mentaga sngi gala rakhi ke lingku dap khandai snem jong ka Udan Regional Connectivity Scheme na do bala pelai yaka ubnai risau jong snem ahja khan riau ke Udan ka ajing syakri syapalat iway point san penriau kelur ngot ki nong lek jinglet lengba ki lai point apulai lak teli ki lingsun ka penyeso ya khandai pulai teli ki on serve but on deserve airport sakeleng kari India Secretary ke Civil Aviation Samir Kumar Sinha ula pensyai bagi kamram jong skim ke long ban penduna ya ke lek kawan lingba ki lingsun bad ula penbenaru ban nang yai beteng hadu uyayong jong snem ahaja arpunyo ringkat ke jing temu ban penmi hadu shispa arpotli ki jaka bethamai bekentup ye ki jaka belong lom bad ki jaka hakathan chitei la mingi hagajuk ke por ban penyar syu ya ke jing don ki lingsun duriau bad ki helikopter Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh ulai ya ke burom ha ke kerdan Lieutenant Colonel Jong Kishipai Territorial Army Sha unong ilekai kawang Javelin ubapau Uniraj Chopra haba yero ya ke jing scam jingmut bat ka jing ri ke jong Rajnath Singh ulai nam ya Uniraj kum uklur kari ha ke liang jong ka jing tibet
Uniraj Chopra ubayo ega kardan Lieutenant Colonel ula rung shaka Indian Army haus nam ahaja khan riu barulah trei bat ka Rajputana Rifles. Mentapat ini pej yaki khubor na keleng ke pertai. Ka Bangladesh Awami League kala penrem jur ya kajing tombor jong ki pat ba bat kajing le donbor jong ki pulit ha kajing pelong jongka ya kajing ya pat ba ka bajai-jai hadhaka da ka bekeno ru ba kajing penkulmar bat kajing kem napang ya kinong elam bat kinong kersan jongki kala long ka balatmu lupa. Kila patai khubor ke Bangladesh kila pentip bakumba shispa live wengut ke dekon kila syakem ke Dhaka Metropolitan Police ke parti kila keno ya ke jingdon keti ki weipat ki sengsan hima ki bakentup ya ke BNP ki be shut ki be subut lang bat ki pulit bat penmi jingkulmar bat kit ya ki dekot jongka bat khanglat ikilat ai jing sumar na ke benta ki bamensau. Presiden ke Amerika Donald Trump ula lekman Diwali ha White House da ka baai ya ka jing khublei shi ki pat ba jong kari India bat kinong India ki basa ha Amerika da ka bayaro ya umentri dang ba adu kari Narendra Modi kum uparlok u bakrau utrom ula penpau ya ka jing scam jong ka jing dei ha pedeng ki India bat ke Amerika ha ka liang ka kam khai pateng bat ka jing songsuk jong ka than da ka ba ong ru ba ka jing shai jong ki sharak ka penken mau ya baro panyat ya ka lenti jong ka jing start bat ka jing sngongo ula shim bentaru ha kajing thang ye ka sharak rengkat bat ki he officer ka Amerika bat ki wei ha ki wei pat kaliang umentri rang ba du kari Narendra Modi ula ai khublei kaliang ya utrom bat pentikna ban penne ya kajing dei parlok ha padeng ki ari. We stand great, and the people of India, I love the people of India, and we're working on some great deals between our countries. I spoke to Prime Minister Modi today, as I mentioned before, and we just have a very good relationship. And he's not going to buy much oil from Russia. He wants to see that war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia, Ukraine. And as you know, they're not going to be buying too much oil. So they've cut it way back, and they're continuing to cut it way back. Mentang ini kami ya ki khubor ye lekai. Ka India ka lapan liam no ya ka Pakistan da prap huwei la apun riau ka jingi lekai kabadi ha ka Asian Youth Games ahaja apusan ha Manama Bahrain. Ka kenhun India balai lam da Captain Ishan Rathi ula pau ha ki rensan patai khubor hadien ba o kentaj ban khublei kti ya Captain Jong ka Pakistan. La pelong ya ka Asian Youth Games ha Bahrain naduk ka apu artarik haduk ka lightweight tarik urisau. Ka Office Jong Chief Engineer PHE Shillong kala penmi ya kajing pentip ba kanom don kajing sam ha Shillong bat kijaka bamarjan ha ka apulai tarik menta ubnai naduk kapo khandai beje men step haduk kapo khandai beje janmiet nakadaw kajing maramot ya kajaka pom jong ka Greater Shillong Water Supply Scheme labata ya kinong shong snong ban penbiang lupa ya kajing don kam nakabenta kene kesungi tementapat inyepet ya kajing long jingman jong simbeneng ha keleng ki benta jong kejela.
Atura kajing kriat kalong apu degree Celsius bat kajing shit kalong laipu degree Celsius kajing sengam kau hau kalong nyau pupra na kashispa. Haba pai pat shenong ba shalong kajing kriat kalong kat degree Celsius bat kajing shit kalong apu nyau degree Celsius kajing sengam kau hau kalong nyau pu na kashispa. Kat bah hajawai pat kajing kriat kalong kat degree Celsius bat kajing shit kalong apu nyau degree Celsius kajing sengam kau hau kalong nyau pu na kashispa. Kasun beneng kan rang hatura shalong bat jawai. Shwaban poi shik bukut jong katup kubon ni pek biang sa asien nya kini kimat bekongsan. Yoklum ka KHASI Shipo Point Prapwe Kelur Tingka na ka professional tax sepedeng ubnai leber haduk nailur ahazar apusan. Ong UCM ke KHASI uba Winston Tony Lingdo bala ai ia ki kat lai teli ki trading license syaki bar jalan adu ubnai leber ahaja apusan. Ya trailang kinong rep penar buat karbi ban ot yo kuba halapangap kum kadak jong kajingwan pai ka syongsuk syongsain hadien kajing kaja. Wan payeng unong elam ke NSCN IM ubala kendai puai senam kerta u tunggaleng muiba hadian san post senam. Bat ai Menteri Ketnat Yadari Rajnath Singh ya keburom haga kedan Lieutenant Colonel Shah unong elek kai kawang Javelin ubapau Niraj Chopra. Te parlok kat tungila pois bekut jong tuk kubo jengi mentaga janmit hadu bang desya flashay ke sengi ha kaport nyau beje janmit kuble shibuni pi baro.